Makiaria na andiki a mohoro kaunti-ini ya Nakuru kuhitukira munene wao Peter Tena ethari ngui cia thutha wa githurano maugite ati gutire Mukenya wagiriire ni gwikuruhania na wira wa igoti nene ria Supreme amu igoti riri ni rihonge kiumbe. O ni kurumirira miario ya mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga kuria muthi wa ira mwena wa gicua-ini araugire o ta mung'ethaniro no makinyeire kuregana na mumirira ma githurano gia tariki 8 mweri uyu magiturwa kia president ta uria manirirwo ni kamiti ya ithurano na mihaka IEBC. Kama uhuru wake itupatie kile ambacho mahakama inaona ni right kwetu. So ile kitu tunasema ni kuwa tuna imani na tuna uhakika mahakama itatoa mwongozo na itatoa uamuzi ambao ni wa kuridhisha. Raila ninge ni araugire ngwataniro ya NASA ndigetikira itua ria kwaniriro na ndagika imwe ni majaji ma igoti nene. Cheni kutuweka katika competition ya kisiasa. Uchaguzi imeisha, bado kuko na competition between Jubilee na NASA. Don't put us into competition. Tunahitaji chakula, tunahitaji watoto wetu kwenda shule, tunahitaji kulipa karo, tunahitaji kulipa maji, tunahitaji kulipa stima. Sasa ng'ombe hii imekamuliwa na njia hii zote, tena uiangaishe kwa political competition, tutafanya aje? Gukiria uguo ethari ngui ni mahimbiirie itua ria NASA ria gwitikira gutuithania cira uyu igoti-ini amu ni kinyari kugiririria gututhuka kwa bara bururi-ini kuria ningi maugite ni undu wa kumakania kuona ati muungano uyu nduri na witikio na igoti riri. The only thing we want is that the court should be left to give the ruling or the judgment according to that institution because it is independent. So intimidating the court in whichever divide, let us not do that. Riu ni makenetio ni wira wa thirikari na makehoka ati thirikari no iguthie na mbere kurutira a Kenya wira kwa ihinda ria miaka 5. Handu-ini ha Gikuyu TV ni Njĩtĩkaga Muthoni wa Wangari.